Evo rekao, odoh malo prošetat. Tlak mi je na 150. Nakon svog ovog štresa. Ne znam kako se to na našem zove. Na poslu pa dođeš kući, nosaj dijete. 48 komentara, pitanja. Uvijek u suštini isto. Znači, odnose se jednostavno ja sam to završio, kakve šanse za posao. Ja sam to završio, kakve šanse na posao. Stvar je jednostavna, znači radnih mjesta 100% ima. Sve što se tiče struke, ali to sam rekao u suštini danas već u videu, znači inženjeri svih vrsta, sve što se tiče bauštele, znači ima jedna statistika, baš sam danas s drugom pričao, da se računa do 2025. da će ovaj boom oko bauštele da se nastavi, znači da će izgradnja nastaviti sa rastom do 2025. Znači sve što se tiče banja, parketa, molera, rigipsa, zidara, ovi ljudi što stavljaju krovove, odžake, da se to traži. I pošto je Njemačka prvak u svijetu za eksport, a većinom prave mašine i to, onda vam je sve relevantno što se tiče Maschinenbau, znači pravljenja mašina, konstruktori, CAD, inženjeri u autoindustriji, to se traži ko ludo. Sad kaže neko, meni to izgleda ko da svi traže sve, a niđe posla. Sve je to do individualno, do čovjeka. Kako se snađe, na kog naleti, na koju firmu, kako zna jezik. Evo ja znam sad iz mog rada, jedan momak farmaceut došao, jedan momak germanista predaje Deutsch kurseve, jedan momak statičar, jedan momak građevinski inženjer. A mora se reći da su ti ljudi prije tokom rata živjeli već u Švicarskoj i Njemačkoj, tako da su znali jezik. Ali ja mislim, ako hoćete na visokom nivou da radite, da je najvažniji jezik. Jezik i još jednom jezik. Sad ja da ove eksperte, što, znači, hajmo reći, daju neke informacije. Jednom su svi sjeli na neke stolce, pored nekog stola i sad oni tu savjetuju da njima kažeš, hajde ispričaj 10 rečenica na njemačkom ili objasni nešto na njemačkom, da bi Švabi trebalo otprilike 3,8 sekundi da primijeti da oni nisu Njemci. Kod mene bi isto, pored mojih papira, primijetili nakon 38 sekundi da nisam Švabo. To je možda do akcenta i možda i zbog tog što sam ja prije živio u Kelnu, sad živim u Bavarskoj, pa imam oni Kölsch akcent, što se kaže, a ovdje se priča Bayerisch, to jest u Minhenu se priča i Hochdeutsch, ali to je potpuno irelevantno. Znači, važan vam jezik i što ste stariji, znači pitaju ljudi sa 40 godina, 48 godina, 50 godina, mogu li ja doći? Pazite, nisam ja Bog da govorim ti možeš, ti ne možeš. Nisam ja ni bez greške da kažem ovo ide, ovo ne ide. Kažem sve do individualne sreće, na kog naletite, ko vam je poslodavac, da li je taj čovjek pošten, da li on prepozna potencijal u vama. Znači ja mogu samo reći iz mog iskustva u tom poslu da puno zavisi od tog koliko će vas cijeniti ovaj sa druge strane i ako recimo ne vidi odmah šansu da ćete se snaći, koliko će vam pomoći i dati lufta da perfekcionišete taj jezik,
da recimo ako pokažete reference i struku, recimo CAD program koji je jako tražen, konstrukcije, ako pokažete da znate svoj posao, programiranje, recimo ja znam 5 mojih prijatelja radi u Sarajevu za neke IT firme, programiraju appove, pa idu u Tursku, pa idu u Katar, a ovo ono, plata im je 1200 eura. Znači za isti taj posao bi u Njemačkoj trebao dobiti minimum znači 4 puta toliko. Easy. Znači ne morate gledati platu toliko koliko vama gazda da, nego koliko gazda ili firma u tom projektu zaradi na istim tim vašim satima. Znači, ako neko zaradi 40 eura, a vama da 15, onda normalno to malo. Vi morate gledati da to u startu maksimalizirate, ali to sam već rekao u prošlim filmovima, videima. Ništa, želim samo zahvaliti Fiček, kako se zove, svim gledalcima na Super Rezonanci. Znači, evo kad je bilo 500 subscribera, bilo ih je prekuće, ja mislim, nisam neki matematičar. Ali evo sad punimo već 600 za 2 dana. Hvala vam, vidim da ovo što pričam da je interesantno. Pazite ovo, kakav sam ja čovjek, dobar, loš, imaš dušu, vidite se u očima, ovo ono, sad kad vi vidjeli kako se ja derem na ženu ili nekog mojih radnika, rekli vidi ono krmeta, vidi ono šupka, kakav je drzak, ovo ono. Znači, ko sam ja, to u suštini je komplet irelevantno. Ko je za pivce, ko je za kafu, ko bude u blizini Pazinga u Minhenu, pišite mi na e-mail, ja to odmah vidim, jer sjedim za kompjuterom, a ne po danu negdje drugo, pa po noću na nešto tamo pričam. Ili vice verza. Znači, ko sam ja i što je moj Krešo rekao, moj doktor lijepi, ljudi se mijenjaju i karakter se mijenja svakih 7 godina. Pa i vidite po ovim youtuberima, ne govorim ove savjetodavce iz Njemačke, nego općenito ovi sa Balkana koji su bili poznati, Muđa, Čale, moji uzori, Niksa Zizu, Kompleksaš iz Sarajeva, Kamion King, moj uzor najveći, kroz kojeg sam počeo i gledati YouTube, znači po danu na poslu i kojim je toliko puta nasimio slatko. Što se tiče informacija, imam rođaka u Šaloti, mali je 29 godina, multimilioner. Tako da meni ne mora niko pričati kako Amerika funkcioniše. Znači, samo u gradu, dakle, moj rođak je u zadnjih 18 godina, od kada je moja tetka odselila, od slučajeva koji ja znam, 58 ljudi umrlo od raka. Evo od mog dobrog prijatelja Sema, brat, rahmetli mu duš, neki dan isto kamionđe, jako mlad, 2 male djece, kuća neotplaćena, isto koji on je otišao, vozač otišao je za 3 mjeseca, nesto je čovjek. Probali smo neke pare skupljati to, ali ništa od te ljubavi. Znači, Amerikanac nikad neće pokazati lošu stranu. On će se samo hvalisati. Dobro je ovo, dobro je ono, dobro je ovo, dobro je ono. Ona hrana koja se tamo nudi, oni konzervansi, ona plaščurna. Meni je rođo nudio da pređem kod njega u firmu i rekao mi da će mi otvoriti svoju firmu. Ali ja sam rekao, i pored toga da je u Njemačkoj meso kvalitet i voće povrće kvalitet, ja sam rekao da ne bi tamo mogao živjeti čisto zbog kvaliteta hrane. I onda zdravstvo, recimo, ako ti bilo šta bude, sve košta.
dok je moja mama recimo opersana, nije ništa platila, star je 2 puta opersan, nije ništa platio. Za mene je to luksuz. Da ne moram pištolj nositi u kabini, to je za mene luksuz. A što se tiče ovih ljudi sa Balkana koji vole tu temu, snimit ću vam u jednom od sljedećih klipova, možda sljedeći mjesec već, jedan klip o streljanju u Minhenu. Halo. Znači ne mislim ono streljanje ljudi u Dachau, jel to? Nego streljana, znači pucanje s pištolja, koji su zakoni. To ću vam objasniti. Pošto ja moj kolega s posla, on ide na ono brzo pucanje 2 puta sedmično, pa ću vam pokazati njegove pištolje, municiju. Da moj Emkora ne pomisli da sama Amerika ima pištolje. Heckler Koch nije džabe, njemačka firma i mi džabe ne importiramo, eksportiramo najviše toga. Evo jedne rječice gdje ima dabar. Kaže, došao jedan buraz od Makedonca u goste u Minhen i predstavlja se Trebi, Sarajki, malo tupoj. Kaže ona, kako se zoveš? Kaže, Davor. Kaže ona, šta Dabar? Eto, ja mali vic usput. Znači, ovo je taj parkić koji je blizu moje kuće. Ako me hoće ko nasjest ili da me zaskoči, bujrum. Znači, tema je bila streljana, izvinite, zaboravio sam zbog onog Dabra. Šta se ne smije pucati je automatska puška, samo ide semi-automatik. Brat od mog kolege, jednog Švabe, Štefana, on je u rezervistima, pa pucaju tamo, što je najsmiješnije, pucaju 300 metara od koncentracionog logera Dachau, dole ispod zemlje, na 100 metara pucaju, ali otiću sa Rudijem, mojim kolegom, zamolit ću ga. Znači, ja sam s njim pucao Desert Eagle, Glock, izraelski Bull, CZ, znači Češku, to je, ja mislim, najpoznatiji pištolj kod nas. Te stvari su neke stvari kojim se ja ne bi dičio, ali su meni zabavne. Znači, pucao sam u Americi automatski AR, pucao sam Glockovku sa velikim magazinom i ispucao ga, samo me nisu izbacili, pošto samo smiješ single shot pucat. Nismo bili u Nevadi, moj rođak živi u drugoj državi. I kad sam ja ispalio, znači, taj magazin, šanžer, me je došao onaj tamo što kontroliše shooting range i ufatio me ovako sa zada. Ja sam spustio pištolj, repetirao, znači da nema metka u njemu. Skinuo naočale i za uši. I on mene pita, what was that? Kažem ja, no, I'm sorry, I'm German. On samo nasmija. Zamislite sam ja tad rekao, I'm Serbian, I'm Bosnian, I'm Croatian. Ja mislim da bi mi onu pumparicu zavuko od ozdo do želuca. Znači, toliko o našem imidžu u Americi i koliko se naši ljudi poštuju. Ako smo na istom rangu Somalica. Nismo, mi smo puno bolji, ali niko od mojih kod rođaka ne kaže I'm Bosnian, I'm Serbian, I'm Croatian. Svi kažu I'm European. Moj rođak čak dan danas kaže I'm German, zato što živio u Njemačkoj 7 godina i zna ga još uvijek kod dijete bio. Voli jezik, voli državu. Tako da Amerika je super zemlja za biznis. Kaže, moj rođak je prije, računam, 2008. prije 10 godina je tetka rahmetli umrla od raka, pankreasa prokletog.
bila je pušač, ne bi diskutovao o tome kakva je hrana i ovo ono, ali je tamo rak svakodnevna stvar, kemoterapije nisu plaćene, znači žena je umrla jer nije imala novaca, mislim umrla je u bolovima jer nisu imali novca da plate morfij i to, te šprice. Znači morali bi uzeti hipoteku na kuću i ona bi sve izgubili tetka to nije dala. I šta je sad poenta priče je da je moj rođak 10 godina kasnije multimilioner. Koga zanima daću mu link da ne kaže šta blebeta i šupljeta. Jedan poznati košarkaš iz BiH koji je sad postao predsjednik saveza ga zna lično. Znači Malac ima više firmi, se jako jednostavno stvari je postao milioner. Znači s čistom montažom. Tako da znam i kako se može zarađivati na satnicama, na ljudima, na poslovima, na bidovima. Šta ja znam. Sve ima svoje prednosti. Ovo su neki hašari, da me sad ne napadnu, da ih moram valterom po glavi. Nekad je čudlija se ljubakaju. Koja su to vremena bila? Ovo vam je moja valterovka. Tim se vidi. Znači, strobo lampa LED. Ako bi te ko napao, malo mu flešaš u facu. Pa on izgubi orijentaciju. Pa ga onda laganini dokrajčiš. Mislim, bezbjedan je park. Znači, evo bolnice u Pazinu. Sad ću vam otići tamo snim gdje naši ljudi žive. Kakvim okolnostima, iako je noć, ali bit ću s lampom što se da vratiti. Ovdje ima fin jedan potočić. Ne znam kakav je snimak, samo uzmite, ugasite ekran ili nemojte ušte gledati, to je čisto podcast manje više. Jer nemam živaca sad sjeti tamo 48-50 nekih odgovora pisat, to ću sutra na poslu, nego čisto onako da vam kažem neke osnovne stvari. Koga ne interesuje nek premota ili nek gleda drugi klip kad izađe. Ali mislim sve su to neke poente iz mog mladog života. Mislim mlado je relativno, dosta je toga tu bilo. Znači, došla mi je neki dan, možda je bilo prije mjesec dana, jedna cura ovdje radi. Znači, došla je iz Srbije, radi kao medicinska sestra, kaže, ubije posao, radi, znači, po 2 smjene, radi noćne smjene, pošto Švabe daju, a i bolje je plaćeno, pa zato naše rade. Ali ko hoće ona da radi kod mene u vrtiću, ima neku pedagogiju, studiju, i ja je fino ponudim i dam znači, gospođa bi radila u vrtiću od 8 do 5, sat vremena pauze, s malom djecom, nije lako jebat mater. Znači, da izvinete, nisam htio psovat, mala djeca, vrište, tinitus, dobiješ glavi, glavobolju, znaš, gdje god je puno ljudi, živih bića, odmah je tu glasno i naporan je posao, je, ali je čist posao, znači nema tu nekog fizikanerskog posla i na kraju krajeva zašto mi je dala, nije ona meni dala otkaz, kako se to kaže, odbila me, zato što u bolnici na 2 smjene, znači na 68 sati sedmično zaradi 200 eura više. To su neke stvari koje meni nikad neće ići u glavu. Znači ta živa para
i njen značaj. Znači, da ja dam dio svog zdravlja, jer noćne smjene su stvarno brutalne. Evo ja radim po danu, sjedim puno u onoj stolčici, pa probam po danu malo pobjeći vanka na neki termin, do kolege, ovo ono. Ali je naporno, nije zdravo. Tlak ti ide, kile se nabacuju, nemaš pokreta. Ako ne vježbaš leđa, ne ideš neki sport, s vremenom ti odu zglobovi pršljeno, kako se ovo zove, u kičmi, ove spužice između. Sve to ode i šta ti vrijedi onda pare? Ima ona neka, ako budeš štedio da će na kraju dati za liječenje. Ja znam dosta tih primjera gdje se to poistinilo. Znači, cilj bi uvijek trebao biti dugoročan. Kad ljudi ovako čuju, pogotovo naši dosta zavidni ljudi, kažu, pogotovo ovi što ja sam dovedem, pa su tu godinu, dvije, pa kažu, lako je njemu, sjedi u birovu, upali grijanje, upali musku, skuha sebi kafu, gleda vide, snima video klipove, piše mailove. Dragi moji ljudi, prije te pozicije sam ja imao 20 godina ispaštanja. Nosio sam sa starim prozora 40 kila, 14 godina na 8. sprat. Rovali smo u Ahenu rov, znači za odvod kod jedne kuće. Ja i stari, jedan cijeli vikend, znači spavao smo u nekoj spužvi kod Čiče u garaži. Moj stari je dosta radio, ipak smo u ratu puno slali, što su najviše ljudi zaboravili. Da mi ne ispaštamo, da smo mi tad duplo ispaštali, znači, nismo bili dole u rat, ne bi tu temu, to bi komplet zaobišao, ali da smo mi uvijek izdvajali i najškrtiji ljudi su izdvajali da pomognu dole ljudima. Tako da smo mi naučili i šta je težak posao, i šta je bauštela i šta je teška para. Eno vidite zgrade. Ovo je Švestanheim u Pazingu. Evo vam Batman lampa. Ustajte, kad mi sad bace saksiju dozgo. Možda ima kakvi fini sestrica gore. Znači, zgrada izgleda ako usred Zenice. Sobica 20 kvadrata, uzma im po 500 eura. A kad bi sad došao kod Zvonceta tamo, mislili bi da se Juga opet sastavila. Znači, to je samo naša imena. Ima tamo ograda, inače bi ušao. Znači, vidite vi tu finu zgradicu. Te fine odžake. Znači, još jednom nadam se da vam nije naporno gledati. A čisto da prođete sa mnom moj krug večernji. Kad bebče zaspe, a većinom i žena s bebčetom, pa sam imao izbor otići na fitness, otići na plivanje. Znači, imate plivanje noćno ovdje na Vesbadu u Pazingu. Košta od 9,45 do 11,15. 4,20 eura, pošto svi kažu da je bazen jako skup. Ali ima takozvani frühschwimmen, znači rano plivanje od 7 do 9, a nema niđe nikog. Budete vi sami u bazenu. Znači odete jedno sat prije posla, iskupate se, isplivate se, osjećate se kao nov čovjek. Ja sam to prije radio kad sam bio na moji 88 kila čiste mišićne mase. Ja i Arno bili braća. Nije zezans, nisam nikad bio ni na kakvom većem nivou. Sam je onaj kreatin želudac pržio kiselinom. To je ta bolnica. Prije sam se uvijek bojao i rekao jednog dana što ti tu završi vjerovatno, i uvijek sam se bojao gdje ću ja, gdje će biti kraj, hoće li dole ili ovdje.
Ali onda mi oču bio tu prije 2-3 mjeseca pred kraj života. Pa kad to vidiš, prođete i sav strah i sva volja i svi ti neki te negativne misli. Jer vidiš da ima uvijek gorek. Ništa, haj malo da povisim tempo, da propušem ova pluća. Nadam se da je bilo nekih par interesantnih, čisto privatnih informacija. Znači, što se tiče posla i toga, pričam vam u jednim od sljedećih videa dalje kako će to ići. Sad sam čuo s prijateljom. Znači, mene najveća strah da će sad nakon ove jednako velike depresije dole nastati još veća depresija, jer će ljudima biti jasno, morat biti jasno da neće svi moći otići. Znači, zamislite vi Srbiju, Bosnu, Hrvatsku, koliko nas ima, mašala, a jedni, hajmo reći 20 miliona, suma sumarum sa svim drugim tamo, neće možda 20 miliona otići. I Švabi nije u interesu da mu sad dođe sljedeći eksodus. Znači, bit će tu puno prepreka za ljude da dođu rat. Ne znamo još uvijek koje će struke biti dozvoljene, tražene. Ima ta takzvana pozitivna lista, ima restrikcija B1, ima restrikcija minimalna plata, ima restrikcija da ljudi moraju naći stan, iako ja mislim da je to van Minhena manji problem, jer van ovih centara. Pitao me neko, možeš li ti zamisliti da živiš na selu, da živiš van ili imaš neke te manje gradove, Reutlingen, šta je ono bilo, Worms, tamo Dresden, dobro Dresden nije mal, ali fin je grad i pogotovo na istoku ima stanova, Erfurt, Jena, nisu to atraktivni gradovi, ali imate dovoljno stanova. Tako da možete, šta ja znam, sitne pare dobiti nekih 100 kvadrata. Moj brat je promovirao u Jeni, ne znam da li vam je poznata firma Carl Zeiss Jena, to je firma koja pravi objektive za fotokamere, recimo za moju Sony, to je otamo. Znači, Porsche sastavlja u Dresdenu, Panameru, znači ima par jakih fabrika tamo, uređeniji su gradovi, ima manje migranata. Vidjeli ste u Kemnicu, kad ti migranti, znači ovi novi, ova bijeda što je došla neintegrisana, pa su ih zatvorili po nekim azilantskim hajmovima ko stoku, ne daju im pare da žive, ljudi žive 130 eura mjesečno, pa se onda žale, kako se zove, što su kriminalni. Pa zamislite da vi imate 130 eura, da ste mladi, digne vam se čuna, niko vas ne jebe 5%, hoćete da se urokate, nejate, hoćete da pušite, nejate, pa vas navuku ovi arapski klanovi koji vladaju Berlinom, vladaju gradovima kao što su Duisburg, Ruhrpott, znači tamo Dortmund, Gelsenkirchen, tamo vam u tim ekonomski slabijim krajevima puno vladaju Arapi, otvaraju šiša barove, call centre, pa onda prodaju tu svega, ima tu i droge, kokaina i to sve ide preko njih. Tako da oni uzmu te jadove koji su djelomično maloljetni i onda njih koriste za svoju prodaju. Tako vam je to. Znači, ovo vam neka stara gimnazija u mraku. Ovo vam je ekonomski fakultet FH, odjeljenje Pazing. I onda vamo dođu Vilce, tu se malo sanjari jer počinju od 5 miliona pa nadalje, iako nisu nešto ekstra. Šteta je što nije dan i što vam moja kamera truckavica snima vjerovatno sad neki blurry show, neku mutninu kada sam skočio u vodu bez ronilačkih naočala. Ali čisto da me slušate
ko hoće. Znači, to sta neka razmišljanja o kasnom doba noći. Znači, šanse su tu sve do vas. Ako se dobro posavjetujete, ako ne skačete u hladnu vodu i ne idete glavom u zid, ako ne nasjedate na naše svakakve hohštaplere, i hoću to da kažem, imam osjećaj da naši ljudi vole neke muljaroše. Znači, on priča sat vremena bez da ima tačka i zarez, bez da ima ikakvog sadržaja. Ajmo reći ko ja sad, ali mislim da je moj sadržaj ipak kompaktniji. I onda priča, volimo te hvaliti. Znači, imen se ljudi zahvaljuju, originalan si, genijalan si, ovo ono, hvala vam na tome, ali to mi ne treba. Znači, mene je u interesu da što više ljudi dođe do nekih informacija, kako doći, gdje je posao, kako stan naći, da li se bojati, kako sa švabom, kako sa kreditima, kako pametno štediti novac, kako dovesti familiju. Pita me momak iz Hrvatske, nadam se da me sluša, ja i cura smo, znači ja sam 25, cura je 23, ona je medicinska sestra, ja nešto izučavam, šta ja znam, fakultet, ovo ono, i kakve su šanse. Rekao, ako se vas dvoje spojite i vi se uzmete, ne bi ja sad nagovarao nikog da se on uzima zbog papira, je to, ali drugi ljudi dolaze vam, plaćaju po 25-30 hiljada za fiktivni brak, pa mora 5 godina živjeti što se ne mali uzeo. Znači, iz ljubavi i dugoročnosti sa ženom, jer ja vidim jedinu šansu, ako ona dobije posao, da ona njega povuče, pa da on onda ovdje ganja nešto bolje, znači Ausbildung, fakultet, postdiplomski, da usavrši svoju struku, prije da ona dođe sama, on dođe sam, pa on mora nešto šljakariti. I pitanje uopšte da li ćemo dati ugovor. Znači, svi ovi primjeri koje sam ja do sad vidio, meni nisu neki optimalni. Znači, imati dobru platu, plaćati to svojim zdravljem za mene nije rješenje. Ili odseliti odozdo i doseliti u neki kulturni okrug koji je, znači, gori nego dole. Ako dole ništa imao, ako ništa dole si imao socijalni okrug, familiju, prijatelje, kafić, to ovdje ne postoji. Znači, ako samo došao da šljakariš, to me jedan momak dobro upitao, kaže, je li bolja Njemačka, Norveška, Švedska ili Švicarska? Ja sam rekao, ako imaš opciju i misliš da možeš otići, idi u Švicarsku, Norvešku, Švedsku, pa tek zadnje Njemačka. Njemačka je prepuna ljudi, konkurencija je ogromna, vi ste samo broj, svak se bori za sebe. Toliko na temu jer sam ja dobar, ali nisam dobar. Na kraju krajeva, kad vam je teško u životu, uvijek ste sami. Kad imate financijsku krizu, sami ste. Kad vam se dijete porađa, sami ste. Kada umirete, sami ste. Kad ste bolesni, sami ste. Znači, na kraju krajeva, ja mogu biti filantrop, mogu biti, znači, filantrop je čovjek koji voli druge ljude, mogu biti humanista, znači čovjek koji stavlja druge ljude na prvo mjesto. Trump je šupista i guzista, on stavlja prvo svoj šupak na prvo mjesto. Ovdje ima paščadije, samo da ne zaskoči ovdje na ogradu. Znači, sve je to relativno. A sad ja sam jednu stvar skontao, meni je dobro. Imam velik fond znanja, imam velik fond iskustva. Mene ništa ne košta to vama dati. Niti mi je u interesu. Znači, sad da kažem, aj svako kom ja nešto objasnim ili dam savjet, plati mi 10 eura, ja bi imao u međuvremenu 1000 eura, ali ne bi imao ni od koga da mi ne kaže hvala ti.
A vjerujte, na kontu imam sada toliko da ne moram 3 sljedeće godine raditi. Imam stan pola otplaćen, sva osiguranja. Ako sad padnem u ovaj potok ili me Garo na azilu opali sa zada, da mi je stan otplaćen, da dijete ima do kraja života sve obezbijeđeno za par sitnih eura mjesečno. Znači, ja bi radije uzeo neko dobro osiguranje nego da moto cigare. Općenito, rekao sam već da nisam prijatelj pušenja. Evo dolazim opet u isti parkić, samo poprijeko. Znači, ljudi, moja dugoročnost. Sabur se kaže, budite strpljivi. Meni kad dijete porađalo, to vi znaju stariji, ja sam mislio da ću ja prije nje umrijeti tamo. Iako meni ništa nije falo. Ona je 27 sati ležala na porodu. Ljudi dragi, zamislite to. Znači, dođete navečer u 6, a dijete vam se rodi sutra dan. Oko 10 i nešto u noći. Znači, bilo je ljeto, predivna noć, vedro. Crveni oni oblaci u daljini, znate ljeti kad dođe onaj pustinski zrak, pa sunce ovako horizontalno sija iz daljine. Kad sam skontao da mogu to pretrpiti, onda sam skontao da mogu sve pretrpiti. Druga stvar što se tiče psihičkog opterećenja u Njemačkoj. Znači, ja imam super posao. Vi ste možda čuli za jednu bolest koja se zove burnout, znači iznemoglost, da vam fali motivacija. To puno ljudi imaju koji su na visokom nivou, koji rade, koji su preopterećeni, koji rade 160-70 sati mjesečno, ali mentalno rade, ne fizički. Ja prije kad sam radio u staroj firmi, ja sam bio fizički umoran, ali sam bio onako, mislim, mogao sam leći, odigrat partiju countera ili PlayStationa, ali kako se zove, kad ti volja zatvori, znači, kad se ne možeš motivisati da izađeš iz kreveta ujutro, ne iz ljenosti, nego jednostavno tijelo neće. Kad ne možeš u auto sjeti, u liftu se vodka, kad te ufati klaustrofobija, znači strah od uskosti, kad misliš da ćeš u tunelu za glavi, da nemaš varijantu, nemaš mogućnost da izađeš. Ovdje su isto jedan gradski vrtić napravili. Ako treba neko mjesto, Pazinu, Planega štrase, nek dođe uživo za 2-3 mjeseca, znači life i aplicira. Ja mislim da će se ovo brzo popuniti. Ova burger firma razvozi hamburgere biciklom električnim, to je dobra stvar. Servus. Zove se Burger Me. Znači, kad se škembe ogladni u 11 ode na Epi, to dođe za nekih 5-6 minuta, Garo ga donese. Ne znam je to je zove van države, ove zone 30. To je nešto najbolje što je Švabo izmislio, pored Mercedesa i tih nekih drugih puno korisnih stvari. Znači, u naseljenim ulicama oni stave zonu 30. To je nešto malo brže od brzine koraka. Brzina je koraka 5 do 8 km/h. Zona 30 je nešto malo brže, normalno. Svi malo po gasu, ali to je jednostavno da se uspori saobraćaj. Kao prvo je tiše, kao drugo je, ako vam dijete izleti, veća je vjerovatnoća da ćete uspjeti zakočiti na vrijeme. Civilnije ljudi voze, nema jurcanja, ja bi to volio kod nas ima. Jer kod nas ljudi
dosta ignorantni, dosta egoistični, divlji zapad, auta nespremna, nemaju kočca. Lim je iz nekih 80-ih u prosjeku. Ono, ko onom filmu crtanom Flintstones, kad pricneš prejako kočcu, izađu noge